स्क्रॅपान दवरलेले आहाय म्हणल्यार तातूंत फायली आहाय सगळे बरे ओल्ड इम्पॉर्टंट फायली आसतल्यो कंपायल करून न्यू कंप्युटरान ते फीड करपा जाय. वॉट इज द रिजन फॉर किपींग दॅट स्क्रॅप इयर्स टू इयर्स? कित्याक हांवें हे आतां नियरली अबाउट एक 3-4 वर्सां जालीं पळयलां ते थिंगा स्क्रॅप पडलेला कोण केअर करना. केवळ कॉम्प्युटरूच ना तर आनी इलेक्ट्रॉनीक वस्तूय भरिल्ल्यो आसा, कारण ही बिल्डींग जो स्ट्रक्चर आसा तो खूब जुनो स्ट्रक्चर. फर्निचरान तो उबो केल्लो आसा, सगळें फर्निचर आसा ताका फर्स्ट फ्लोराक. एखादे वेळी कितें वायट घडणूक घडली जायत न्ही जाल्यार हाहाकार माजूं येता अशी परिस्थिती आसा. नगराध्यक्षान तिचे रजाव दिले. नवे कंप्युटर खंय आतां पावल्यात. फुडले बसकेत ई वेस्टाचो विशय येतलो. GSUDA, I think we have made an inventory, and that time GSUDA said that once the new computers come, you can dispose this of. We have now already received some 19 or 20 computers from GSUDA, so I think now we can actually get rid of our e-waste. Recognized vendor who has been recognized by the Solid Waste Management Corporation, and there is a vendor for this e-waste. If they are taking it, I think there is nothing like that, because at least we are being responsible to give it to an authorized body where it can be taken to a logical conclusion. And I think for the next council meeting I will also put it to the council. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील.